Name a breaking update me bakon di alaling. Kamandan cho da lat Ulang. Bana men chalat gwasa me tega gan mari akap de chayen. No. Ban de kuling gwasa me ne. Ko ne me mele rode. Ban madanan chalat gwa ban jiling gwadam. Chalat ro ne te ram chale ban kwangad wech. Karara di chale chang kot bol shol. Kan chaga yen pan katiang. Neden kon trên la local authorities ko Ulang. Lạt dân ở kênh mặt kênh kêu khung SPLIO cái này thì chả có quanh nó qua chả có những nó kênh ní chỉ cần là để nó để cả qua kênh để cần cầu dưới đây which để cả dân câu Ulang để cái qua điện qua đó mà chỉ này thì dân cầu qua mình sẽ cái dân nó chả này trên con trên cha bi dino che tiai wo ku ma SPLIO cha yo kap ban kwanga dwe kana chang kot bol shol kana de kona cha kap ko kana ka part of SPLIO rai which mean me Ramadan wa goina ram shala dagiyan karar din mishala tuj wal karam do din mishala tun nyangal wak ne dang de ti wa te kin getet dana yan ka gade ko langan ni me na me report mishanong ka chaja lana Ulang TV ka ta dan len ngaro den kaja chao no de ka che kan o ngum le ro de ngai kon dia len kum nan te ko Ulang kum me jani ke kum no gorni ne tin kon chela ju kum ala ne te kon ne pinker me yadi mi te mi shore la te min kon me ne da la to ban o gar de ka gwan chike no ka ku jamani te do gwan ne kon chela Nuer kon yan ka kemishi nyo da gwano jinam kel mi chung ka kume dakring ma chating jen gwan tara ba wich no ka jo chalat gwasa ne man kwala kamna ka ba ngaja gware ko Ulang chikala do ne na ban kwangad wich and chang kwad bol shol were jailed yesterday evening by local authorities in Ulang due to rumors circulating in the town about an impending attack by army force of SPLIO. The two individuals were reportedly attempting to evacuate their properties to a safe location when county authorities intervened, leading to their detention. It is believed that this move was orchestrated by Dag Tuchwal, by Dagian Tuchwal, and Tunyangalwag. These three individuals were accused of orchestrating the situation. Kan gadang rautin kontin chayen wa kan gadang dokter ti dalian ke tujual ke tunya galwa wa kan tegeten ko ba gadiyen kaman chaling gwa da me lar ke jeno kan ichikan ngano te ko kuma SPLIO me bi Ulang be kan yan ma chikan gudino bi ke jen ka kwa ken kel ko mi te ko mi chito na me le ro den winimi ka sa de long de ko le jogono na Jin jiram chung kel kanwar ka chung ke kuma SPLIO ke lok min jaga lat ka kon chike ma yan kana lor ga bangane gor jeno sharu dun beti kane ten kontin kwa jang kwa support ki chung ga jang mana den balar je bojane ne mi cha jodo gwano tire gitar no gor jeno jin bibet bini chu to shu jalap ko mi to lap dang de ma kere ka chi ma gwano mo kon dial kon were gor kon de kontek mi cha jim mam gwad mo ko cha blaro we rodo mi tel gwa wo je rodo ka jaram long mi jaga lat ke bini chu to lep chu tek de ba chu ja ko ba jale threaten ke ba je me kare ka kane re kon cha lo ken dial cha kam jam kane dial ti kane ya ko ka yo ko ku je mane a je no mit gwa la ti tena re wi ka so Sudan ke jaram mi chu ko changa je je ko jinwar ke chung kel ke fa de SPLIO mini bedbe chang te mi chiling mun la ro da bini ka bedu chang dana shamar bro do wo jamat no ring ne ka ne dial ne na tiring na kel ka ko chi ko mi ti ku jami ta le kor de ka ban mi ti re den kan gitar wo ro do ma chang dana chirum na me da la jan dan de la kon ne gat kon dial kon cha yen ka ne dang ro cherman changach
anu cha dan kwang gadwe kana chang kot bol chol cha ka yen kana content wa yen ke dag yan ke tujual ke tunyang galwak ne titene kana content kwa gan wer kwa yere wichin gine mi ko lang ban je kamera dien chuja pere jeno bi channel bi support try and subscribe button ko bi all information latest update bi ka ji ka pet gwa dan pa ga break yate mal